Gavana wa kaunti ya Narok Samuel Tunai aratungata itinini riake ria keri kuringana na watho ndangihũranĩra gĩturwa gĩkĩ rĩngĩ, ũndũ ũrĩa ũhingũrĩire andũ angĩ kĩharo. Mũmbunge wa kaunti ĩno Soipai Tuya nĩanĩrĩire atĩ nĩaiganĩire kũrũĩra gĩturwa kĩa ũgavana gĩthurano-inĩ gĩũkĩte gĩcigo-inĩ kĩrĩa kwa ihinda ũtongoria wa mũtumia wanakorwo ũtakũheo ũritũ. Msukumo wangu ni ile juhudi ambaye nimeweza kuweka katika uongozi nikiwa women rep, ambaye kila kona ya hii county nimeweza kutoa mipangilio kupitia National Government Affirmative Action Fund ambayo ni milioni 40 kwa mwaka. Ametueleza kama jamii, na sio leo tu, tumekuwa na vikao mingi, na leo tumepatia baraka zetu tukiwa wazee wa hii familia, asimame naye akapambane na wale ambayo wanatafuta hiyo kiti. Thutha wake gũtũngana na andũ a nyũmba yake hamwe na athuri ya ũkabina gwĩkĩrwo kĩrore, Soipan augĩte gũtirĩ ũndũ ũkũmũgiria kũrũgama, akĩanĩrĩra atĩ nĩakũrehe ũthiũ mwerũ wa mwathanĩre Narok. Ningelipenda tu kuambia wananchi wa Kenya ama wananchi wa Narok, hiyo mambo ya mama kwanza muangalie Suluhu Hassan, ambao kama ni mwanaume mjiulize mbona ako huko. Kwa hivyo hata pia yeye ameshatosha, ako na madigrii kama mwanaume, ako bunge kama mwanaume, nini hawezi? Tutali face head on, kwa sababu ukiuliza ya kwamba jamii ya Kimasai hawajawapa kina mama nafasi ya uongozi, ni kweli kwa muda mrefu. In fact, bado kuna wale ambao hawajaamini ya kwamba nimejitwika katika uwanja wa kuwania gavana wa Narok. Na kama kuna wale wamekuwa na doubt, nafikiri leo wataweza kujua ya kwamba niko miongoni mwa wanaume. Soipan akoretwo agĩtabania mĩcemanio kĩhĩri na kuuga ũtungata wake ta mũmbunge wa kaunti ĩno wa itĩna rĩa kerĩ nĩ ũira mũiganu wa atĩ no ahote gũtereba kaunti ĩno thutha wa wathani wa gavana Samuel Ole Tunai kũinĩkĩrĩra. Hiyo mila potofu ambao wamepita na wakati tuache. Tuchague mtu ikiwa kiongozi na tusiangalie jinsi ilivyo, tuangalie uongozi wake. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Julius Karithi wa Mũnene.